Biyag ti tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglakla ko. Okay, honey. Areglado. Aduin ti order ya barbecue, sir. At iti bariayo, sir. Nana, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Sino day jay, nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay ang babaian niya. Nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamat lang nga adayo, anak ko. Sa balitin nang iturungan nyo iti saritaan, nana. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka. Kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita. Baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pang isawsawan da. Ingkayabanin ni madam. Wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Nanang. Ay, aday tanti kotse ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Lanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo Di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Diyak lakad nga rod na alag yung order ko barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat makaam mo, honey. Papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Nanang, sorpresa akman. Diyak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayong imay dito balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Nanang. Day jayan tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdaman kanton nga umawag, okay? Bye! Day jayan, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga da ka? Kaya't ka sorpresaan, love. Mailiwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me sorry. Ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy akalaya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Alam niyo, Josiah? Mabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino tinakakitaak.
Ngam, nimot Josiah ti sapsapulan na. At saan na ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanya. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di na kaintulod genobium. Ha? Apay ngagsakit ka. Apay kunak. Adda ka di dakes ana pasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobya tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalaylo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unay aglinlitay, anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papankada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, sikamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kayat ko ang makasarita. Umay ka. Tao ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni Aliyah iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakalawa makasarita. Ay, ibagam tawa na. Man. Anya? Sana masapol aliklikam ni Aliyah. Nasaysayat no kasarita man na imbag, pare. Tapno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibagamon ti pudno. Tapos sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango ken kuana, pare. Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. Adda ditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon ti agpaiso. Anya ti basol ko kan ka Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga rod no anya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ay ayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ay ayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanal pasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan? Dagiti man nga lilaw ti simrak dito restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali apangananda. Dito'y pay mo tinangyigan na iti day ta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha,
Gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakad ti pa nang isukat mo kanyak. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kitiawan. Di mo inig ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay? Asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siya lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka ko maagiskandalo ditoy. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana? Sigod ano biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti baginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Saan na day dya babae ti pagsaritan ta? Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Este, asawaan. Ay, agay kita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Hustan. Wala, agtrabaho takit din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na akong nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumaglaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Uray siya. Kat sapay ko ma. Tag nanayo ng day tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kasta mo ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigat ak nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa ak lakit di. Ora siya nga rod. Ang madamot nga minanasawak. Agnaad kami ni Claire balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw din ti awag ko kan ka. Ay kat si kalata pare. Honey, tikayat ko.
agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ang teramidak no jak agtrabaho, honey. Agtalinod ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Alia. Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay na anak ko, amom ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unot. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutem nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Didak kayon. Pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumot gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig a wagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day ta pagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Wan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Amoy, anyat na pasama ka ni Sor. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sor, mabit lang. Sige, tulungan kan Manong. Pasensya kayon sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapol iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo basang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo laki di ti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dahito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam adaan na ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapo iti sakit. Sa idi nabalo akman din. Nangasawa kiti tagay lokos. Agam natay manen. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta.
Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Saan na bale? Agmay may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agururay kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Account ki ex mo tinakitak adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanday tangay bagbagang. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpaila amuunay. Ha? Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamet. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko man ka, man. Nadagaang. Dumandan ka. Oh, Rumarakon, mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam, Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaom. Sorry, ngam si kamat laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguraam kanyak. Kinawan mo ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para ken ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo napinpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ikinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno aburik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Sinarong karakter gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Mabalin ka di! Di ka nagsawpay! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Nalipatam sametan no asino. Amok! Amok asi katimang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho.
Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti imak, sir. Sorry, ng bayad ti panaglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. Noya tanak met, ipaay ko amin na masapul mo. Adda ka dinamnamak, Aliyah. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, akiyaman ka. Ikasar ka dagusan, Aliyah. At the invitation card mo, pare. At to Invitation para iti anya. lukat na mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasar da? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka day ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan, nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado itiriknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Aliyah! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayim ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo mi pandagiti daddo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasar na. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Aliyah? Lakit dia. Pag ano ko man ni Alaya day ta alakay no awan kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahet ni Alaya. Kas matlagan ka. Ti matlagwarta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila'y bagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talual daw na di ka nagawawi di balayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulon nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yan ti bagbagayo. Tapno, madan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa iladagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tangararamitam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid. Itikas tangararamitam. Apay ti ko nam, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si kana ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero!
Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige, matla ti ururaya ka mang ibagay din dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumatlang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumar ka di iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumwar dito balay. Agina ka. Tamangan no kumaro ti rikrik na Papa Nampare, nakarubot ka? Jak makontak ti asawak. Iso nga agawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat na urnusan niyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw di kasan. Pamalataw ta, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Asino na jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo sawan, addan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amo ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay, tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarum no kayat mo. Saan? Makamudan iti biyag da, pare. Ibarta kaklangan da ito, uy. Alea, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka turturog ka. Umuna ka na maturog. Jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tano na simbang ti pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Ada kami man nandito ospital. Pasat siguro ti panaglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Ada na ko na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uy, nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uy, nanang, nagbalin mo tin anapatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na. Alang nga rodan, putdan tan ti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nanang, anak ko. Anyat marikrik nam ita.
Siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Diya agency pag-aplayak para abroad, pare. Ah, agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko diya abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akid di. Ay na, nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay na, agyaman na ka nako. Nakaragrag sakak. Ngam no si bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragrag sakmet akas kadata anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko. Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? At dadagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Ah, nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isong agpagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya. Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Aramidag mati naramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya. No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalak mo't nga ramidon ti kastakan kwa na ita. Ha? Anya ti pampanunutom nga aramidon, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mati impalakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wan, Josiah. Kat nakaragrag sana. Claire? Apay asika tinangisuot iti trahe di boda ni Alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo da ito eh? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyanan, Josiah. Saan? Saan asika ni Alaya? Saan asika, Claire? Saan asika?
Nakitak ni Claire, iti tagtagahinap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasin mo iti likodan, tinaramid mo ko ni Alea. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal mais, ha? Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panagabrod mo? Di mo flight lang iti Rurayam? Naimbaga palubusan na ka ni Alea. Diyak nga rodam mo. Diyak pa ingamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni palagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mangnamnamakin ni Alea, Barok. Anyat ka tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan kati anak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manankan ka. Anya? Wen Barok, impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam nakan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamot lang na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulpo dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinabuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Anya ngay kung di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kuraan. Awatam lata ko man, pare. Papanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Hanggang ag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuluyam ti agabroad. Uwan pare. Tapi nanawan nakmadlaangan ni Alea. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di balay. Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ati planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga imbagayo ti kasta. Isumot ladya akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila kanon ko na ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan ka Alea. Ngam nasaksakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin. Amok matas ibabasolakan ka. Ay ayatan ka Alea. Josiah?
Alaya. Sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas jay nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam. Adduyak nga gid daw iti pamakawan. Ket, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agdoan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man nga ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta ka? Kastoy. Agmay salata Pakawanin na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadam? At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kaya't mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami la ijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Una. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarik. Agbalbaliw akon. Jakon aramidan dagiti inararamid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, honey. Agyaman ak no kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Biyag. Ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inaldawa na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka? Iso ano adda parikot?
Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika, ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulin tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inaldaw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siyak. 35 ko pa'y laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ti dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka nga ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung team may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay mayak at kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta. Asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog. Umunakan. Nakadi pa'y araramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang. Bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umuna ka roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan.
Sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. When no saan, iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat. Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatag. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Ang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, ay, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Agyaman ako nay, tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdandan nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis.
Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mat. Diyakon naman ti panagsikog mo, Minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak kanakwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo iti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noong nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdag sa nonay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawit nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, Wan Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtedted agitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kankuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko kumaguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang.
Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Ada akon! Ay na, bagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumarunong nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola, sigurado hamaragsakan day day. Owen nga rudanti, talo atawanan tinapalabas, ngamiti panagritnakat, kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anyangay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli ak. Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mo't iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laeng nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri Balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni Tatang. Ay, dito yan, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot agsawi ti kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laeng. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko.
Patib keren nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, anti. Awanan ni tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin kan ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Sika ngay, nanang. Anusan nyo at agna dito'y balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Di tao. Ne, nakarubot ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sarkasak bea sumrag ka iti trabahom. Nakayon timbangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat noawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, adudan ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mat aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat nga trabaho ni tatang mo. Ha?
Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaramo ken ka, sweetheart. Awat amon. Ada kan, William, sweetheart? Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito ya pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrek ka pa dito yung apartment ko. Wala. Dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wan ah, mailiwakan ka, William. Kayat ka pa'y akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagdanag, Carol. Upak ita ti iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. To nagladaw ka manen. Ang dapat nga min napatagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatag ni na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti malpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbaya maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya kon timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala, umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man iti rabi, Carol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak ita nga agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Dito ikan amaturog ita nga rabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan amasapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka pa'y kit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili ko itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Angam, nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na kanayon? No, dalagang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha?
No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yo? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko daramidak. Adan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramidem. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Ada kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibagamon ta ni nabanlugak. Kaya't konti na. Napatag kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi ta asal saludsudan. Siyempre, napatig kayo kanya, tada kayo ti pamilya. No kasta nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uray basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para matlang kada kayo ti kasto nga raramida. Sika kumamot ten ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nangruna ka ni Arian. Gabuta iso ti inauna. Apay, sika kadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mata nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no, sino ti patyem kada kami adwa. Panang dadaal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dagiti atat tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umay ka, rumwarta diti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga Ron, sa nabale, gabuta lunch break maten. O ala, mapantangaro diti may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Vina. Amok dahi ta. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asaan ada kayo tinaikari aparay titunggal maysa. Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yon ti kamalian aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturogan dagiti kakabsat ko. Inururay da ka matla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublinti sigud a pamatag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. Sino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho.
Ang ikarit, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat timayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awa na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apaya kastamat ti bagbagam. Karol, masyanak ka nagti anak ko. Awa na pulos, oras ko kanakwada. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga no dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagus ko. Sangag sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kanti babae na. Ha? Kan, ada pa'y video da adwa. Nangalaam ka kita. In forward ti babae na kanya, Kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako, ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka laangan iti ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok day jaya tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo. Ta sinerak mo dayta. Binagbagaan ka iden. Ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak. Amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo. Kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatagi di puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gontaway ang mangilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak.
nang runay ti asawa ka. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam ko ti asawa, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta, anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni Nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik, anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay ka ti anak mi. Tapos sangit da sangit. Di da kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay ang napasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Tamasarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbindutak. Nailaw anak. Nakasaganak amang sulnit iti aduan nagkurangag ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanin na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kasjay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula sulisog ak iti awis ti lasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka, Vina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaus ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan tinaramid mo. Wan, Vina, wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta.